climate issues that is coming up. Hadirin ke United Democratic Party ke Hill State People's Democratic Party ke Pynpaw menta ya ke Jingkwah jongka ban Pynrung ya ke Seng VPP sya ke Regional Democratic Alliance lani ke RDA. Ka berkentup tang ya ke UDP bat Hspdp kumbalong menta. Haba Pynpaw ya kini Presiden ke Hspdp uba KP Pangyang ula Pynpaw balathau ya ke RDA ban penyateli ya ki Seng Riulum. Da ka ba Pynpaw ba kidang hab ban ya kendu ya ka VPP ula ong babun sin kila kerpat ya ka VPP ban ya so bat ka RDA. Ula ong babaro ar kata ka UDP bat ka Hspdp kin yai beteng ya ki jing persang jongki ban penyateli ya ki Seng Riulum. Uba panyang ula kedau baki Seng Riulum kidang hab banyo ya ka bor bantau ya ka sarkar hakani ke jelak. Ya ka BBP ka Voice of the People party. Ya ka negoi ka parti mo. Ngilong highly welcome, mostly welcome ya ka BBP Bandon Alliance. Tani ki wei pat ki parti Riulum iba Bandon Alliance. Kalau menta pada ngimla ban ong ba ngidon ke RDA beli mla ban tau sum. Ka mandate jumi kadang rithan. Impat kot sega mandate jumi BBP maroi long apungrin antale arla entar temo. Den rei niwi ba ka jing yai don alliance. One day mila ban form ni soka wakat kum jangan berjumpa.